Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, sini ada S-Max nak upgrade spek 326 Okay, jika korang ambil package 326 kita orang, apa yang korang dapat sini kita akan bagi air filter rumah blok CSA 80mm, issue tune boss, custom pulley yang ada interlock daripada Jingerby. Ini panggil Velocity, gasket, roller chai, injector 300cc, pakai valve seal double spring. Ini panggil apa ni, Daytona punya flash shoe. Cam dia daripada BRT master cam BRT, top spring, throttle body. Lagi satu head kita, head standard kita potting. Head standard kita potting Head standard kita potting. Okay, head potting. So itulah dia. Untuk spek ni saya buka 5 slot saja. 5 slot, siap dyno, siap pasang, 1 hari siap 5,000. Sekarang tinggal lagi 4 slot. Okay, berminat Roger. Terima. Okay, lupa nak bagi tahu sekali dengan exhaust Hypertech dengan exhaust Hypertech. Terima tu. Berminat Roger.